nyanyuare gara tumana dadivi arukushima upoma alaba wudda zashiya miya viraka ba yopo ya ba ngtafa wawo lama yoga dongsen adira tafa tohiera sikaba na yo dongsen na ma ihana ga hli akpara miapa ngogba yi abalakla duana ipan kwanya Mau Agnes Dagui Aspelin Mrs. Mikata miak pasirang alaba nuika watan wo dead waji Jami apa nami Majua mahunu biara koto Vinya Janet Jekete Nti Enyama vavale ka Togbi po Baworu mama na Alakple dua mala shoba jena ma disappoint Alakple dua he ko tin chawo ado Alakple dua ngoko oge ta chami asina mi ba nyabazani ya Togbi Amey Zegu II ya deja china Dufia o do dumagao do jokata o ye bia ho che ko jama ko do chile yo ho o ko ka hulai chile me ke ba za ma ga je ju ye nyong fia ro mi le ngo gbe fia ro mi le na ga je ju ma ka to wo nyo no haro no do no afia o alu Easter azo egbe ye ko nyonu avesia o la o fiam ba wa shisese etokpo ko hlao be yi ka wa gede duama ninya ba wo nse enya akoko na akoko to mi apoto Yesu Kristo amasi nya maula gbele fia dun ple o ple gbogbo ko la cho ma vome ire ma vome amen Nyuiawovafe nye rumashiti le Mawu tɔ la, Mawu vi la kple Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Mama Nyuiawomebo nye rumashiti le Mawu tɔ la, Mawu vi la kple Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Mi gaɖi le tɔ la, le vi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Mama Nyuiawovafe nye avɔɖeme tɔ la, le vi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Ba ma da akpa gã aɖe ne ƒomea edo dzidzɔ nam be enyi ya katã wogblɔ tso meyomi tsaŋtia edze kɔtɔe be tsatsia miewɔ ede blibo eyi miewokɔ nu ya no fia wozu Mama Nyuiawomebo Mama Nyuiawovafe gbãtɔ ne ma ɖe de asi wo ŋuti wode asi dua ŋuti ye meka ɖe edzi be medzɔdzɔ ge hã ale wole wode asi na mia wo blibo la ka nɔ ge wo ŋutɔ no kpɔkpɔ mi katã mianɔ zɔzɔm ɖe ŋgɔgbe. Gbegblɔ be vivi mu lo vivi me he fiala vivi ma nye ŋutɔ tɔnye vivi me fiala vivi ma gbegblɔ be vivi mu lo vivi ma ŋana vivi ma leka fiala vivi ma mi ŋutɔ miatɔ ye vivi me fiala vivi ma nye ŋutɔ tɔnye nyaga hawo jekete hawo Alakple dua ikata vivi me fiala vivi ma nye vivi mu lo fiala vivi ma mi ŋutɔ miatɔ ye fiala vivi ma vivi mu lo fiala vivi ma mi ŋutɔ miatɔ ye fiala vivi ma nye
Toguma, Noguma, Alakple doa, Harajiga, Jekete house, Vivime, Yala Vivima, Young Tobia Tree. Asarugunya ba, mushana je fiatoro. Ahama poro. Eche ahai. Enya la changwa ko la hangwe. Apeto mau onuse mie bia de nu sia nu me. Mie bia sia auto Kristo mi apeto la me. Ame si nye mau la gbele fiadun klio kple gbogbo kokui la tso mavɔ me heyi ɖe mavɔ me. Le tɔ la kple vi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Ame sia me na wɔ etsɔ sinu ne miawɔ alakpledoa ne woanyo. Mi katã yeleme, yeleme. Mi katã yeleme, yeleme. Mi katã yeleme, yeleme. Ne miawɔ alakpledoa ne woanyo. Mi katã yeleme, yeleme. Mi katã yeleme, yeleme. Mi katã yeleme, yeleme. Ne miawɔ alakpledoa ne woanyo. Majima tso bɔbɔ yinya tɔxɛ ɖe aho ezimenɔnɔ ƒe dɔ ya. Ke le nyateƒe ma ne miekpe ɖe ŋu nyɔ nye mate ŋu awɔe ade o. Eya ta ame hiã ɖe miaƒe kpekpeɖeŋu miakpe ɖe ŋutinye. Miawo ƒe gbe ƒe nuwɔnawo katã wɔ dze fiata dze gato. Miatso bubu kple kafukafu ne Mawu ɖe ta. Akpe na mi miaƒe dɔwɔge.
Togbi Amey Zegu II, Togbi agawo etonlia, efia yo kata ne le mia dome, amekpekpe yo kata ne le mia dome, mado we zona mi, nye dɔr ko le kpia, mi kata mi nya ba peve ba yi 2020 kple 2021 a mia gakpo mɔnu eƒoƒu abalakpɔ ene o. Dɔléle vɔ̃ɖi ma woyɔna be coronavirus eva woe be mi katã anya mia de gbe gake mawu ƒe amenuveve mea 2022 a mawu eɖe mɔ be ne wòadzo ɖa le mia domevia eyae na be mia gaƒoƒu be ne mia de ŋgble so nu ɖeka nu eve ŋuti aleke miawɔ hafi Alakple dua na yi ɖe ŋgɔgbe eya koe nye miaƒe taɖodzinu ke miekpe mi tso teƒe vovovowo eye mieva ge ɖe mia dome edre mieku ɖe ne mialĩ na mi ne miafia mɔ mi ale miawɔ hafi Alakple na yi ɖe ŋgɔgbe metso mɔnukpɔkpɔe be mado woe zɔ ne mi katã ame yiwo ke tso didiƒe kple le gbeƒe siaa miawoe zɔ zã na mi zã. Mewoe zɔ dom ne ame tsatsiwo katã exɔxɔm ɖe past executives wo teƒe vevietɔ ne miaƒe chairman Mr. Frank Dagbi Accra branch miawoe va dɔ wɔ ge mele Lakple dua ŋkɔme Dufia ne Lakple kple efia mɔmlɛwo hã tɔgbi gawu kple ziwo katã nyɔnu dadawo dumegãwo miaƒe ŋgɔyi mamawo emia dam ɖe zi dzi egba 16th April 2022 mieda mi ɖe ezi dzi egba Lakple dua le megbe na mi ne nane nye kuxe na mi le dɔ wɔm mi le ɖe mi do ta ɖe mia gbɔ mi ƒuƒo ge arira edɔ na yi ŋgɔ akpe na mi. Togbi Amey Zegu II, Togbi agawu etɔ̃lia, fiawo, dumegãwo, mamawo, tɔgbi nyigblẽnua akpakpa, míaƒe amekpekpewo katã, Alakpletɔwo, nuteƒewɔlawo, egbea míexɔ baton alo atsi yi ke aƒetɔ Benkɔsi kple eƒe akametsiwo wotsɔ asi dem na míegbea míexɔe kple dzidzɔ, míexɔe hegbɔgblɔm be afi ya wowɔ dɔ se ɖoa míayi dzi tso afi ma eye míaƒe taɖodzinu koe anye be Alakple dua ayi ŋgɔ. Tɔgbiwo, mamawo, mikpe ɖe mía ŋuti be míaƒe dɔ ɖe míate ŋu wɔe Alakple nazɔ ɖe ŋgɔ, Alakple nayi ŋgɔ. On that note, in humility, we have accepted the tax you place on our shoulders. Mi da akpe na mi, mi xɔ dɔ, eye miawɔe na Alakple dua, akpe na mi.
ko biani baki mavo. Oya gbogbo magali o. Dada ko biani baki mavo. Oya salame o zobe. Dada ko biani baki mavo. Baki majo. Asi awo we o mala. Abi mai yama. Asi awo we o mala. Mare o kole na ma he. Mare o kole na ma he. Todo ni to kwe mata ho. Abi mai yama. Asi awo we o mala. Abi mai yama. Asi awo we o mala. Mare o kole na ma he. Mare o kole na ma he. Todo ni to kwe mata ho. Abi mai yama. Asi awo we o mala. Abi mai yama. Asi awo we o mala. Mare o kole na ma he. Todo ni to kwe mata ho. Donu cho. Kwe mata ho. Donu cho. Mare o kole na ma he. Mare o kole na ma he. Todo ni to kwe mata ho. Mia mama omeve ikenye ngogbe aro dututuro Queen Mothers yoro miela aro jiazombe miawo konguna o miame yoshi agbalevi ale abroshi ale nekpo aha wiene kple wi aton Togbi Amey Zegu II Anlo enyakpiare rafima pieko Togbi fa nyagbogblombe ayi miero ye zidzi le eƒe akpa eve kple 10 yedo ŋugbe aɖe na mi be miakpe ɖe ye ŋu ne yewoatu du ya ne du ya nava zu edu yi ke ano ŋgɔgbe anya kaɖi anɔ keklẽm ne aŋlɔduwo katã Togbi gbɔgblɔm be ɖe enu ya ta ye na be ne miaɖo ŋku dzia le ƒe akpa eve 18 mea eyi mienɔ Easter Durbar yemeɖo dumegãwo ɖeɖe ko ke yeɖo dumegãwo etso nyɔnu dadawo hã ɖo le nyɔnuwo ƒe nuva nyenye ta yi ta ye woe nenema ɖo Tɔgbie gagbɔgblɔm be ne míele ŋku ɖe nyɔnuwo ŋua nyɔnuwo nye ame yiwo ke Mawu yrawo kple nunana geɖe ale be nunana ma wɔ ye wɔnɛ be le woƒe aƒedzikpɔkpɔ me hã dzidzeme va na aƒeawo me le asitsatsa me hã nenema ke ye kpɔm be nenye be enunana mawoa míehe wo vɛ wova kpe ɖe mie ŋutsuwo ŋu le edua kpɔkplɔ me edua zazra ɖo me ade mía dzi Tɔgbi gbɔgblɔm be wɔna yawo ge yewo le agbea enye wɔna vevi aɖe eye xeya nye ze gbãtɔ le Alakple du me mie ŋgɔyiyi alo dututu ɖo Queen Mothers ɖom ke eyi ye kple yeƒe amegakpuiwo yewo tse ŋkua ʋua asi va dze enyɔnu zazɛ wɔme eve dzi alebe nyɔnu zazɛ wɔme eve ma ye yewo kpɔ be ne wokpe ɖe yewo ŋu ɖe edua na yi ŋgɔ wo dɔ wɔ ga dua du kple Tɔgbi akpe ɖe National Management Council ŋu be Alakple dua na yi ŋgɔ kpie kɔ Tɔgbie gbɔgblɔm be Ghana dukɔ ne yi ŋgɔ tegbe nenema ke Aŋlɔ dukɔ ɖe yi hã ne yi ŋgɔ tegbe ke Alakple the hidden city ɖe eƒe ŋkɔ ma trɔ gbeɖe o ke fifia Tɔgbi eɖo dzi o ali wo le gbɔwoea edua mie le klalo akpeno mamawo tɔ be yi ke nye Tɔgbi lolui ƒe nyɔnufia le avuto nyɔnufia wònye le zi dzi ta ne le mía domi mi wɔna ya wɔga edze be ɔva kpe ɖe ŋunye ne míawɔ wɔna ya ne mía mamawo me atsɔ ɖom na wo egba le Mawu fofo la Mawu vi la Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋkɔ me nyɔnufia ɖuɖua wokpe de dzesi be ehia ta egbea wohiahia ne hia wotsɔ avɔ vevia kɔ kpe ɖe ŋu na wo bena ta le Mawu fofo la evi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋkɔ me naɖɔ tsɔ nyuie ne ɖɔm wo dome ɖe avɔ ma ge le ŋu wo gbeɖe o ne ma meta avɔ ɖe me na woe ne ma mieɖɔ tsɔ ya me dome ma ne tso ɣe ɖum kura avɔ ma ge le ŋu o wona wo dzonu
dzonu xɔsiwo afia alakpletɔwo ƒe nuteƒewɔwɔ nadu ya kɔ ɖe du aɖe go le mawu ƒoƒu la vi la gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋkɔme nyɔnufia yewo míaɖo wodro mea anya asrɔ̃ ɖeɖe ko ebe wona do le wo nyɔnu nyenye me afia wokpɔ be lakpletɔwoe ma wona wo dzonu wona wo sikanu wona wo abɔge abɔhei abɔhea le gota ye míedonɛ na ne duna abɔhea le avɔ me avɔ tsɔ gatsi wo dzi ta ne no gota wona wo fia kuku naɖɔ aɖa lakple ƒe nuteƒewɔwɔ nyenye ɖe go eve tugbɔ ko wona wo lã si be nakɔ doe efia wò tugbenyenye fisi afi ke ne ɖo xɔ ʋuʋui wonya be va ɖo. Mama Nyuiawovafe meyɔ ye gbetɔ enye lakple Dufia mele ŋgɔ tamu kam no egba lakple dua ŋkɔme edawo ɖe zi dzi abe ŋgɔ yi nyɔnufia ne lakple ne ne míeyɔ ezã nyidi ke le atɔ ne duɔ ne le gbadzi ɖe wòtra ɖe katã nya be ɖaƒotɔ adzi Nyuiawovafe abe wo ŋkɔ ene ne lakple dua yɔ ne gbetɔtɔ ne makpo nono beno mama Nyuiawomebo meyɔ ye gbetɔ mele lakple dua ŋkɔme edawo ɖe zi dzi egba abe ŋgɔ yi nyɔnufia ne taɖodzi ne ko nye be nava ʋli ŋgɔ yi nuwo akɔ va ƒoe ne lakple dua yɔ ezã ke le nyidɔ natɔ ne duɔ evɔ ne míewo hewo katã vɔ yi mi yɔ ko ne gbetɔtɔ na mia makpo nono beno. Togbi Amey Zegu II enyawo katã ne gblɔ nam la mawo dzi ye ne me yi ablotsia nu katã ke le ablotsi la mekɔ gagbe ye ne president le nyɔnu sesa le nɔ megbe tagba anye nyɔnu sesa no ŋuti o godo wohana kpe ɖe mía ŋuti ye míawɔ alakple dua wònye number 1 le Anlo dume. Amen. Togbi Amey Zegu II alakple Dufia mere kuku nya katã ne gblɔ na ma esi mewɔ ge ɖe wo dzi nakpe ɖe mía ŋuti míanɔ ŋuti o míawɔe wòanyo míadɔ alakple ŋkɔ ɖe dzi akpenɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mito rasegbalẽ na mi be ne trɔ yi ɖe mianye the star of the eagle na alakpla eagle xa ɖeka mete ƒona eagle o emi tso miada asi na mi mama Nyuiawomebo mie rasegbalẽ tɔ me da asi na wo ne miame va bere ne mieɖo Amerika nyigba dzi ɖe miame gblɔ ne nɔviɔ the star of the eagle na alakple mareke mi te miaƒo wo ne miebie ŋu ɖe ne mietsoe ɖe miakɔe gbe ɖe alakpla na alakpla nye number 1 le Anlo ŋutoa me. Aʋu aɖe li wo ƒoƒo ge na mi fifi la ye míeyɔna be Boba
Avuma magakpɔ ge le du bubu aɖe ke me o negbe alakple ko. Yi hã mía tɔgbiwo ƒe kalẽwɔwɔ ye avuma esu mía si egba. Tɔgbi poniklo yi ke tso alakple avenyi. Ye va le ʋuma tso aʋa yi ke wowɔ woyɔna be peki wɔ le havi le eho ƒe dziehe me. Afi ma ye ʋuma tso yi ta alakple ko nata kpɔ eʋuma ƒoƒo le. It is indeed a great honor accorded me by the chiefs and the people of the hidden city to deliver the keynote address during this historic Easter Durbar. Biekwa, anyak bagblamba afia mievagba, bladodo katali mieva wawaga. Enu nyuiare wonye elabe egba woɖo nyɔnu fia wɔme eve na mi le duya me. Gawu hã la taɖo dzinya dzi mi azãhe ɖum ɖoa egbɔgblɔm be yewo abe alakpletɔwo enea ele be yewoade dzesi dzɔdzɔmeŋunana si ke Mawu etsɔ ne dukɔ ya to mɔ vovovowo dzi ade ŋgble be dukɔ ne kpɔbere aleke yewoawɔ azãwo hafi eduya na anye du blibo yewoanɔ me le ŋutifafa eme hã. Dzɔgbenyitɔ le alakpafia wotso sukudede ƒe nyawo na mi vɛ na mi le ƒe akpe ɖeka le ƒe asieke blatɔ va tɔ me. Ale be tso mayo katã va se ɖe fifia ɖe agbalẽnyala dodiwo le edua me alo nɔ dua si, indziniawo nɔ dua si, agbledela dodiwo nɔ edua si, sodzawo kalẽwo nɔ dua si, atsikedɔwɔlawo nɔ ŋka yina xlẽme wokpɔ ge o, wova le afia godzi. Ta ŋui koe gahiã fia kɔ ye nye be míaƒoƒu ame yiwo katã ŋu wòƒu be susui adogo tso ŋu yame ɖe míakɔe atu edukɔe ɖoe. Tɔgbi Amey Zegu Evelia kple eƒe fiawo, dumegãwo, mamawo, míame yiwo katã dumevi ɖe sia ɖe kple dzidzinametɔwo. Ba ye ko na mi míawo wò dɔgba, Mawu ƒe amenuveve nenɔ anyi kpli mi ɖo.
Alakpletɔwo nuteƒewɔlawo míenye vavã magblɔ kpie ko be enye dzidzɔ nam be míegado go abe duwo ne agada asi ɖe asi me ne mía nɔewo agabu míaƒe du tɔxɛa ƒe ŋgɔyiyi. Dadawo nya nam be nɔŋlɔ du yɔma woyɔ Alakple be nye du gbãtɔ le aŋlɔtokɔ me. Ye ale Alakple vidzidziwo gbedzi kple aƒea katã wotsɔ re le mee le edu tuturo ƒe dɔwɔnawo me. Meda akpe ne heya ta enyawo katã medi yevu be brosia eme. Ke suea magblɔ kpe ɖe ŋutia yenye be míede mama Nyuiawomebo kple mama Nyuiawovafe gbãtɔwo ɖe zi dzi abe ŋgɔyiyi fia ne Alakple. Mako ŋkɔ ya tsi vie. Mi katã mi de dzesi be nuŋuia la kesinɔnu wònye ɖe me sia me. Gake edzidzi sesẽ ke mi ŋgblea de ʋu kakaka mi nya be kesinɔnuwo le mia si abe Alakplawo ne. Gake nya miatɔ siwo dzi miakɔ ŋgɔyiyi dɔwoe. Ko mi via ke ɖe Nyuiawomebo mi dzidzi ma mi via ke ɖe ŋu. Leke miawɔ gafi nu ya mi via kpɔ miate akue ve Alakple du me ava dzre duɔ roe. Ko xema ƒe ŋgblededea eva dzi Nyuiawovafe ko eva wɔe be miaƒe ŋgɔyiyi nyɔnu eve ya miekɔ ɖeka ŋkoe nye Nyuiawomebo ke vevelia enye Nyuiawovafe. Wo katã wonye gbãtɔwo. Ko dzideƒo le asi nye be tso egba miedawo ɖe zi dzia Alakple ŋgɔyim gake egaɖe afɔ tɔxɛ ɖe ŋgɔ. Bibla hã gblɔe be le Matthew 5:14-16 be ne sikaɖigbea mekɔ gade abatsi te o alo atso nu edzi o. Ke boŋua nade ɖe kaɖitsi dzi dukɔ katã nakpɔ. Egba le kaka ɖe dzi ma megblɔm ne Alakple dua be miesi kaɖigbe. Ke ma abia tso nye ŋgɔyiyi fiawo gbɔ be kaɖigbea miesi egba no dze agbagba wɔdzi kaɖigbea ƒe kaɖitsi wɔkɔe ada ɖe dzi. Mesia me nakpɔ kaɖigbea dzesi be Alakple kaɖigbe ha ɖe ŋgɔyiyi. Miawoe va dɔwɔ ge ne eŋua ke fɔŋli koklo kuɔtɔ ke Alakple duɔ ye la akpe dam ne mesia me. Miawoe va wɔe wonyo akpe na mi. Enui ne Togbi Amey Zegu ewɔ gba ero miaƒe ŋgɔyiyi fiawo ezi dzia eganye nu ɖeka Alakple gawɔ amewo gakpɔ gasrɔ̃ awɔ. Elabe zi geɖa miawoe dɔ ŋgɔ wɔnɛ ya amewo kplɔ mi ɖo. Ta meda akpe ne Togbi kple eƒe aɖaŋuɖolawo be wogana mi ga ewo nane si ke dukɔ bubuwo nakpɔ akplɔ mi ɖo. Nenye be hawo katã vava mi akpɔma ne nya Alakple via ede me ne zɔ me nado akɔta ɖe ŋgɔ be Alakple viwo nye ŋuteƒewɔla. Na amewo kpɔ de bubu nu o. Amewo katã tɔ dzɔ ge efiawo kple bubuwo katã miekpea metso mɔnukpɔkpɔa dɔnɔ dom no. Eye nye gbedoɖa nye be ne mietrɔ miade miaɖe ƒewo dedie akpe na mi miava wò dɔ. Miebia lãmesẽ na dufiawo, nyɔnufiawo, dumegãwo kple dumeviwo katã na mi dɔwɔɖia miawɔ be miakpɔ ga adzre dukɔa ɖo. Ke fofo miegakakam le afia miekakam le dzikpɔkpɔ te o. Miebia le bɔbɔenyenye me be nakplɔ mia dometɔ ɖe sia ɖe be miade miaƒe nɔƒewo dedie. Nɔ kpli mi le zã blibo katã me be le nu fɔm ke miagafɔ le lãmesesẽ me agayi miaƒe dɔdeasiwo dzi. Esiawo kple bubu geɖewoe miebia to Kristo miaƒe tɔ la ƒe ŋkɔ me. Amen.